Na prvi pogled Kozarac je idilično mjesto u kojem žive imućni ljudi. On to i jeste, samo što više od 70% Kozarčana ne živi tu. Može se živjeti, mi živimo normalno ovdje, ali narod neće se vraća, nešto je kod tog naroda. Ne znamo mi ni reći šta ih drži da su vani. Kad je ovdje dobro, haj što mladi moraju raditi, a stari bi se trebali bar raditi ovdje pa živjeti. Kozarac ima više od 20.000 stanovnika, od toga je gotovo 15.000 izvan granica BiH, poput obitelji Memić. Brat i sestra u Americi, jedna sestra u Švicarskoj, od supruge su u Njemačkoj i tako. Jedno naselje u Kozarcu nazivaju Mala Švicarska, jer su svi njegovi stanovnici sada u toj zemlji. I žao mi što se ne vraćaju. Naprotiv, narod još više odlazi. Omladina, što mi to jako boli. I moj sin, ja jedinog sina imam, otišao je pre 4 godine, ostala sam sama. U Kozarcu, nekad simbolu povratka u BiH, danas je ostalo samo 30% povratnika. Većina njih želi otići, a to je sve teže, pa pronalaze razne načine. Da kažem da većina tih brakova koji se sklope ovdje, to su uglavnom ti, da kažem za nas mješoviti brakovi, brak neko iz dijaspore i domicilni i onda nemamo tog domicilnog. Taj je otišao sa onim iz dijaspore. U srcu Kozarca nalazi se jedna posebna kuća, kuća mira. U nju su stigle žene sa svih kontinenata. Dovelo ih je, kažu, heart, Srce, love, fellowship, prijateljstvo, humanity. ljudskost. žene iz cijelog svijeta danas su učestvovale na konferenciji koja se već 23 godine održava u Kozarcu. Konferencija Srcem do mira je proglašena tradicionalnom i svake godine u isto vrijeme na dan početka stradanja ljudi na ovom prostoru. 24. maja 1992. godine Kozarac je uništen, njegovo stanovništvo je protjerano ili zatvoreno u 3 prijedorska logora. Za više od 500 Kozarčana se i danas traga, a 1226 ih je ubijeno. Među njima je jedini Sadin sin. Svaki dan teže, čini mi se svaki dan da je teže i teže. Mi starimo, a nemamo nikoga da nas ni obraduje, ni posjeti, ni ništa. Danas su se u Kozarcu okupili Kozarčani koji ovdje žive, ali i brojni Kozarčani koji više od 2 desetljeća žive izvan granice svoje domovine. Zajedno, svakog 24. maja ispune do tada gotovo prazne kozaračke ulice u mimohodu u počast onima kojih više nema.